Da li želite se ubrzati? Da. Malo drhtica ruka, dobro. Ovako je na najromantičniji i najlepši mogući način otvorena 8. po redu manifestacija Poljubi me na Vrnjačkom mostu ljubavi tačno u podne 14. februara, koju sada već tradicionalno organizuje turistička organizacija Vrnjačke banje pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Vrnjačka banja. Takmičenje u najdužem poljupcu povodom proslave Svetog Trifuna i Dana zaljubljenih ili u slavu ljubavi i vina. Par verenika, Đorđe i Irena, slavili su pobedu na mostu ljubavi 3 puta. Prošle 2015. postavili su i rekord koji iznosi 101 minut, a ove eto bili i dodatno motivisani. Vidim da ste svi nestrpljivi, jednostavno ne bih produžavao taj početak. Želim puno uspeha i neka poljubac počne. 3, 4, sad, idemo! Tvrdnju da nema lepšeg osjećaja od onog kada vas ljubi neko koga volite i stihove Jovana Dučića koji kažu poljubac je susret najveći na svetu potkrepilo je i ovaj put mnoštvo parova pristiglih sa svih krajeva Srbije, od Kovina do Pirota, od Inđije do Niša, preko Beograda, Kraljeva, Kruševca, Aleksandrovca, Kragujevca do Topole i Knjaževca. Takmičenju su očigledno i bogovi naklonjeni jer smo pored ljubavi koja je bila opipljiva u vazduhu i poljubaca koji su prštali na sve strane, kako među takmičarima, tako i u redovima publike, uživali i u predivnom sunčanom danu i temperaturi od celih 20 stepeni u februaru. Atmosferu su dodatno podgrijali i mnogobrojni prijatelji manifestacije i primamljivi pokloni obezbeđeni za nagrade po kategorijama. Najatraktivniji pokloni došli su u ruke najatraktivnijeg para, a to su ovaj put mladi Kraljevčani Anita Rečević i Stefan Nedeljković. Najudaljeniji par došao je iz Pirota, Aleksandra i Danijel Kostić, koji su također osvojili i 3. mesto kada je o najdužem poljupcu reč. Najstariji učesnici bili su Milojka i Dragoslav Jevđić iz Topole, ali je simbolična nagrada pripala i Beograđanima, Persidi i Veliboru. Joksimovići u Vrnjačku banju dolaze punih 35 godina i bili su namerni da na mostu ljubavi proslave 50 godina braka, ali su odustali u posljednjem trenutku, kažu, trema od medija i javnog nastupa. 35 godina dolazimo u banju redovno, svake godine. 50 godina. A 50 godina braka. I nadam se da ćemo ove godine ovde da proslavimo u banju. Evo, turistička organizacija kaže da ćete proslaviti. Gorane, šta imamo za najstariji par koji je do duše odustao u poslednjem trenutku, ali turistička organizacija ne odustaje. Izvoli. S obzirom da su zajedno 50 godina, to je jako teško, ali jako lako je 35 godina biti verni gost Vrnjačke banje i ja se nadam da će oni još 35 godina biti naši gosti i u to ime restoran Dukat iz Vrnjačke banje im dodaljuje vaučer za jedan ručak. Hvala vam još jednom što ste verni Vrnjačkoj banji i mi ćemo pokušati i sledeće godine kada budete naši gosti da vas se odužimo na pravi način. Hvala još jednom. I konačno, pobednici u kategoriji najduži poljubac su 24-godišnja Irena Lurac i 2 godine stariji Đorđe Božić iz Kruševca, koji su do titule stigli 4. put zaredom. Htjela bih da se zahvalim organizatorima na ovako divnoj manifestaciji i ujedno da pozovem sve parove da se prijave, to mi više nećemo da im budemo konkurencija, idemo u penziju od ove godine, tako da se neka se prijave, lepo je učestvovati, a kad imaš ovako lepu polovinu, bolju polovinu, jaču polovinu, to je sve lepše. Irena, iz godine u godinu ovdje na mostu imala si samo reči hvala za njega i očigledno je to zaista tako, obzirom da si malo čas prihvatila prsten. Šta sad da kažeš posle 8 godina, je li zaslužio da on bude taj? Jeste, zaslužio. Šta očekuješ u buduće od njega i od vaše veze? Očekam isto što i sad, možda, ne znam, malo i bolju ljubav, ako postoji bolja ljubav od ove. Vama još samo preostaje da poslušate savjet Vrnjačke turističke organizacije i da u ovim teškim vremenima dane ulepšate poljupcima, a život začinite ljubavlju. Pa srećno!